muraho mwegere hino tuganire. Umunyarwanda yagize ati urugiye kera binyuze intwari. Nubwo uyu mugani waciye hambere aha asaba umwaka w'1808 ku ngoma y'umwami w'Igahindiro bawucira amongo y'Ibwanamukaryi mu Bashumba. Uyu wahengere mu busaza agaterwa ndetse akananyagwa ibye n'abarundi. Kuri ubu uyu mugani neza uri gucirwa ubutitsa mu mujyi wa Zurich mu rwa mukuru w'Ubusuwisi, ayishira gikuru cy'ishyirahamwe ruhago ku isi FIFA ndetse n'umuyobozi waryo Gianni Infantino. Nko mu byumweru 2 bishize Gianni Infantino yari umugabo ukomeye kurusha abandi mu isi ya ruhago. Yaramaze gutegura irushanwa ry'igikombe cy'isi kinjira amafaranga menshi mu mateka ya FIFA. Yicaye iruhande rwa perezida Donald Trump, ndetse ibyatumaga rwose becaga ko nta mpamvu washoboraga kumuhangana mu matora ya 2027 yo gushaka kuzongera kuyobora FIFA. Ariko mu minsi mike gusa ibintu byarahindutse. UEFA ini mpuzamashyiramwe umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi yatangaje ko itakimufitiye icyizere. Ibikurikirwa n'impuzamashyiramwe ruhago yo ku mugabane wa Aziya AFC na CONCACAF yo muri Amerika ya ruguru na Caraïbes nazo zitangira kwitandukanya nawe. Ibyo ntabwo byarangiriye aho, kuko bamwe mu bayobozi b'abakuru batangiye kugenda begura uruhongohongo bamushinja kugambirira kugurisha ejo hazaza y'igikombe cy'isi ku bashoramari bafite agatubutse. Ariko se niki cyatumye umwe mu bayobozi bakomeye ba FIFA atanya gutakaza abayoboke n'abambari ibi? Kuki ubu amazina 5 ariko avuga nk'ashobora kwicara ku ntebe ye bakamuvutsa umugati araboza inshuti ze. Ese abo ni bande? Muri video tugiye gusesengurira hamwe intandaro y'irihungabana ridasanzwe ry'ubuyobozi bwa Gianni Infantino muri FIFA, tumenye niba koko ubutegetsi bwa Gianni Infantino buri kugera ku musozo. Ikaze Nyente Joyce Gakomba. Iyi nkuru ya Gianni Infantino ni hanamka ry'ubasha bwe ihera mu gihe haburaga ibyumweru 2 kusanga igikombe cy'isi ya 2026 kirangire, ndetse icyo gihe ntawatinyaga kwemeza ko rwose Gianni Infantino yasaga n'umuntu ugeze ku rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi muri ruhago y'isi. Uyu mugabo yaramaje kwakira amarushanwa yinjije amafaranga menshi kurusha ayabanje yose. Nk'ibyo bidahagije, uyu mugabo yaramaze iminsi hagarariwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, kugeza ko yari yicaye iruhande rwe ku mukino wa nyuma w'irushanwa. Ngewe nawe twamubonaga icyo gihe twumvaga nta muntu bari gushobora kumuhungabanyiriza ubuyobozi bwe, cyane ko yarimo anitegura kongera kwiyamamariza manda nshya mu matora ateganijwe muri Werurwe 2027. Ariko mu minsi mike yakurikiyeho ibyo byafashe indi ntera ku buryo n'abakurikiranaga politiki ya ruhago batari babyiteze. Muri byo butunguranye, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA ryasohoye itangazo rikomeye rivuga ko ritagifitiye icyizere Gianni Infantino nk'umuyobozi wa FIFA. Iryo tangazo ntiryagarukiye ku kumunenga gusa, ahubwo ryavuze ko ubuyobozi bwa FIFA bwatakaje icyizere cy'abagize umuryango mugari wa ruhago, kandi busaba ko imiyoborere y'uru rwego ayoboye yasubirwamo mu buryo bwimbitse. Mu gihe benshi batekerezaga ko ibyo ari ibibazo bisanzwe biri hagati y'amashyirahamwe akomeye muri ruhago, byose bigaragara ko cyose yari cyagutse kurushaho. Kuko na CONCACAF twagusobanuriye haruguru kiuza ibihugu byo muri Amerika ya ruguru, Amerika yo hagati na Caraïbes ndetse n'impuzamashyirahamwe ya Aziya izwi nka AFC, nabo bagaragaje ko batanyuzwe n'uburyo FIFA yari gufata ibyemezo. Ibyo byatumye abantu batangira kwibaza niba koko Gianni Infantino yarageze ahashobora gutakaza ubutegetsi yaramaze hafi imyaka 10 yubaka. Kugira ngo twumve impamvu ibi byose byabaye, ni nko kubanza gusubira inyuma tukareba uko Gianni Infantino yageze ku buyobozi bwa FIFA. Mu mwaka wa 2016 FIFA yari mu bihe bibi cyane nyuma y'uko perezida wayo Sepp Blatter avuye ku buyobozi akurikiranweho n'ibirego byinshi byari bifitanye isano na ruswa n'imikorere idahwitse. Muri icyo gihe amashyirahamwe menshi yaramaze gutakariza icyizere muri FIFA. Bamwe mu baterankunga bakomeye baramaze kwitera umugongo, ndetse n'imari yayo yari yarahungabanye cyane. Gianni Infantino yari usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa UEFA, akaba yazwi cyane n'abafana nk'umuntu wayobora agatombora za UEFA Champions League, akubaka umuryango wa ruhago ushingiye ku muco no gukorera inyungu z'amashyirahamwe yose awugize. Ngo mu ijambo rimwe rye ry'akajomba bugabo yavuze ubwo yari kwiyamamaza, Infantino yamije amagambo aje kongera kwibukwa nyuma y'imyaka yose. Uyu mugabo yabwiye abanyamuryango ba FIFA ko amafaranga ya FIFA atari ya perezida wayo, ahubwo ko ari umutungo w'amashyirahamwe yose awugize, kandi ko agomba gukoreshwa mu guteza imbere amaguru aho kujya mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Aya magambo yavugiye muri imbwirwaruhame ntawushidikanya ko rwose ariyo amuhesheje amajwi menshi yanatumye atsindira kuyobora FIFA. Ndetse mu myaka yakurikiyeho yahisemo imbaraga mu kongera amafaranga FIFA yinjiza no kuzamura inkunga ihabwa ibihugu bikennye binyuze muri gahunda ya FIFA Forward. Iyi na Ferwafa ya hano iwaje Nyarugenge igomba kuzaboneramo arenga miliyoni 10. Mu bindi yibukirwaho nuko uyu mugabo yarahuye igikombe cy'isi cyava ku makipe 32 akageza kuri 48. Arazanyiza amarushanwa mashya arimo nk'igikombe cy'isi cy'amaklub cyaguwe kurushaho. Ikimuribuka ko gifitwe na Chelsea yo mu Bwongereza yatwaye inyagiye Paris Saint-Germain ibitego 3-0. Ibyo byose rero byatumye bamwe bamufata nk'umwe mu perezida wa FIFA
babigejeje byinshi ku iterambere rya ruhago. Nubwo aya mavugurura yamuhaye izina rikomeye, hari ikindi gitekerezo cyari kimaziye gitegurwa ibanga imbere muri FIFA. Nyuma y'igikombe cy'isi cya 2006, Infantino n'itsinda rye bazanye umushinga wiswe FIFA Forward Enterprise, nushaka wite FFE mu mpine. Uwo mushinga byemezwa ko warugamije gushyira hamwe ibikorwa byose byinjiriza FIFA amafaranga, birimo igikombe cy'isi cy'ibihugu, icy'amaklub, uburenganzira bwo gutambutsa imikino, amatike, ubucuruzi ndetse n'amasezerano y'abaterankunga mu kigo cyihariye cyari kuzahabwa uburenganzira bwo gushakamo ishoramari ry'abikorera. Nk'uko amakuru ari muri raporo dukesha ikinyamakuru rutura cyandika mu Bwongereza Daily Telegraph, ngo ya FIFA yateganya kugurisha hafi 20% y'iki kigo ishoramari bigenga kugira ngo haboneke miliyari zisaga 4 z'amadolari. Amafaranga yavugwaga ko yari kongera cyane inkunga ihabwa buri kiramwe rigize FIFA. Ku ruhande rwa Infantino, uyu mushinga wari uburyo bwo kongera ubushobozi bw'amafaranga bifite no gutuma amashyirahamwe mato abona inkunga leta yo yarasanzwe ahabwa. Ariko ku ruhande rwa UEFA n'andi mashyirahamwe akomeye yafashwe nk'igerageza ryo gushyira umutungo ukomeye wa ruhago y'isi mu maboko y'abashoramari bafite inyungu z'ubucuruzi. Abayobozi ba UEFA bavuze ko igikombe cy'isi kidashobora gufatwa nk'igicuruzwa gishobora kugurishwa n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi, kandi banenga uburyo umushinga wateguwe mu ibanga hatabayeho kugisha inama abanyamuryango ba FIFA mbere yo kuwushyira ahagaragara. Ubwo UEFA yatangazaga ko ibihugu 55 biyigize byari byiteguye no kwitabira amarushanwa ya FIFA, umushinga uramutse ushyizwe mu bikorwa, ibintu byahise bihindura isura. CONCACAF nayo yatangaje ko yanze uwo mugambi. AFC isaba ko imiyoborere ya FIFA isubirwamo. Umwe mu bayobozi bakuru ba FIFA batangiye kwitandukanya n'uyu mushinga, ndetse umwe mu bajyanama bakomeye ba Gianni Infantino witwa Carlos ahitamo kwegura avuga ko umugambi wari amasezerano mabi ku mupira w'amaguru kandi washoboraga kugurisha ejo hazaza hawo. Mbere y'uko ibintu birushaho gukomera, Infantino yahise atangaza umushinga wahagaritswe burundu, yemera ko wari umaze guteza amacakubiri atakiri mu nyungu za FIFA. Ariko nubwo yisubiyeho, UEFA yahise ivuga ko cyose kitakiri uwo mushinga gusa, ahubwo ko ubuyobozi bwa Gianni Infantino ubwabwo bwari bumaze gutakaza icyizere cya benshi mu bagize umuryango wa ruhago. Aho niho hatangiriye ibiganiro bikomeye bibaza niba hari undi muntu ushobora kumusimbura mu matora ateganijwe umwaka utaha, kuko we rwose urumva ko ingoma ye iri mu marembera. Nyuma y'uko Gianni Infantino atangiye gutakaza icyizere cy'amashyirahamwe akomeye nka UEFA, AFC na CONCACAF, ikibazo gikomeye cyase kivuka niki: ese ninde ushobora kumusimbura? Nubwo kugeza ubwo twateguraga ubucukumbuzi nta mukandida wari watangaje ko mugaragaro kaziyamamaza amatora ya FIFA muri Werurwe 2027, gusa nyuma y'amarido ibiganiro bya politiki ya ruhago birakomeje. Abayobozi b'amashyirahamwe atandukanye bari gutekereza ku muntu ushobora guhuza imigabane yose y'isi akabasha guhagarika ubutegetsi bwa Infantino bumaze imyaka 10. Mu mazina ari kuvuga cyane hari 3 agaragara nk'ashobora kuzamuka buhoro, nubwo buri wese afite amahirwe ye n'imbogamizi zimuremereye. Nk'ubwo uwa mbere muri aba ni Darius Miodoski, umunyamategeko ukomoka muri Polonye, akaba ari na nyiri ikipe ya Legia Warsaw yo muri iki gihugu. Urwego mpuzamahanga izina rizwi nk'irya bamwe mu bandi bayobozi ba ruhago, ariko mu minsi ishize yatangiye kuvugwa cyane nyuma y'uko bamwe mu bayobozi b'amashyirahamwe yo mu Burayi, cyane cyane abo muri Bosnia na Herzegovina, Norway, Sweden, Germany na Spain batangiye kumubonamo umuntu ushobora kumukandida ushobora kuza impinduka UEFA ishaka muri FIFA. Miodoski afite ubunararibonye mu mategeko no mu buyobozi bw'ikipe ikomeye yo ku mugabane w'Uburayi, bituma bamwe bamufata nk'umuntu ushobora kuzana uburyo bushya bwo kuyobora FIFA. Ariko ikibazo gikomeye gihari nuko Miodoski adafite imbaraga za politike ziri ku rwego rw'isi nk'iz'abandi bakandida bafite. Ngo ayobora Confederation y'umugabane nta n'umwanya afite muri FIFA ushobora kumuha amajwi menshi mu matora. Ikindi kandi no mu gihugu cye amakuru agaragaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryaho rifata umukandida waryo wa mbere, ahubwo rikaba ryifuza gushyigikira na Sel Arike Live. Ibi bivuga ko nubwo ashobora kuba umushyigikiwe n'ibihugu bimwe mu Burayi, byamusaba kubaka ubufatanye bukomeye n'andi mashyirahamwe muri Afurika, Aziya na Amerika kugira ngo abe yakwiyamamaza afite amahirwe nyayo. Undi mukandida ushobora gutungurana ni Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, perezida wa AFC ishyirahamwe ry'amaguru muri Aziya. Uyu ntabwo ari mushya muri politiki ya FIFA. Mu by'ukuri niwe wahatanye na Gianni Infantino mu matora ya 2016, ariko aza gutsindwa ku majwi 115 kuri 88. Kuva icyo gihe yakomeje kuyobora AFC, abayize uruhare mu kuvugurura amarushanwa yo muri Aziya no kuyagura, harimo Champions League Elite, Champions League 2 ndetse n'irushanwa rya Women's Champions League. Ibyo byamuhaye izina rikomeye muri ruhago yo ku mugabane wa Aziya. Icyatumye izina rye ryongera kuvugwa cyane muri iyi minsi nuko AFC yabaye imwe mu nzego zikomeye zamaganye umugambi wa Gianni Infantino wo kugurisha imigabane y'amarushanwa ya FIFA. Sheikh Salman yanenze uburyo umushinga wateguwe nta biganiro bihagije byabanje kuba hagati ya FIFA n'abanyamuryango bayo, ndetse asaba ko imiyoborere ya FIFA isubirwamo mu buryo bwihuse. Kuba afite inkunga ishobora kuva mu bihugu 46 bigize AFC ni inyungu ikomeye cyane cyane ko Aziya ari mu migabane ifite amajwi menshi mu matora ya FIFA.
ariko nubwo ibyo byose mushyira mu bahabwa amahirwe hari imbogamizi zikomeye. Icya mbere na amateka yuko igeze gutsindwa na Infantino mu matora ya 2016, ibintu ushobora gutuma bamwe bibaza niba ashobora kongera kubaka ihuriro rimugeza ku ntsinzi. Icya kabiri nuko nubwo AFC yamaganye Infantino, so kuvuga ko ibihugu byose bigize byiteguye guhita bihindura aho byari bisanzwe bimushyigikiye. Bimwe muri byo byungukiye cyane muri gahunda za FIFA Forward, bityo kubyemeza guhindura umurongo bishobora gutoroha. Ku mwanya wa gatatu muri aba bakandida hari Victor Montagliani, perezida wa CONCACAF akaba n'umunyakanada. Mu banyapolitike ba ruhago, Montagliani amaze igihe afatwa nk'umwe mu bantu bafite inzozi zo kuyobora FIFA. Yayoboye neza imyiteguro n'ikorwa ry'igikombe cy'isi ya 2026 cyakiriwe na Canada, Amerika na Mexique, kandi azwi nk'umuntu ushobora kuganira n'impande zitandukanye kubera uburambe bwe n'imyumvire ye ya diplomasi. Ndetse amakuru aturuka imbere muri ruhago agaragaza ko yarasanzwe ari gutegura inzira zo kwinjira mu matora ya FIFA igihe cyose amahirwe yaboneka. Amahirwe ya Montagliani ashingiye cyane ku kuba ashobora guhuza imigabane myinshi. CONCACAF ifite amajwi 35 kandi ashobora no kubona inkunga iva muri bimwe mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo ndetse n'ibyo mu Burayi bishaka impinduka. Kuba yaragaragaje ko atemera bimwe mu byifuzo bya Infantino birimo no kwagura igikombe cy'isi bigera ku makipe 68, byatumye bamwe bamubona nk'umushobora gusubiza FIFA ku murongo w'imiyoborere ishingiye ku bwumvikane aho gufata ibyemezo wenyine. Ariko nawe afite imbogamizi, nubwo CONCACAF yanze umugambi wa FIFA Forward Enterprise, ntabwo yigeze ifata umurongo ukomeye nka EF wo gutangaza ko izahagarika amarushanwa ya FIFA. Ibyo bituma hari abibaza niba Montagliani yakwemera kujya mu rugamba rukomeye rwo guhangana na Infantino, cyane cyane ko nawe ateganya kongera kwiyamamariza kuyobora CONCACAF. Ikindi kandi kugira ngo atsinde amatora ya FIFA ntiyashingira ku majwi ya CONCACAF gusa, yagombye no kubona inkunga ikomeye muri Afurika, Aziya ndetse no mu Burayi, ibintu bisaba ubukangurambaga bukomeye bwa politiki. Icyakora kigaragara nuko aba bakandida batatu bose bafite ikintu bahuriyeho, bose batangiye kuvugwa cyane nyuma y'uko icyizere Gianni Infantino yarafitiwe kitangiye kugabanuka. Ariko nubwo bafite amazina akomeye, nta numwe muri bo ugaragara nk'ufite imbaraga zihagije zo guhita atsinda amatora wenyine. Niyo mpamvu amaso ya benshi ari kwerekeza ku bandi bakandida babiri bakomeye kurusha, abafite ubushobozi bwo guhindura burundu isura ya politiki ya FIFA. Muri abo harimo umugabo uyobora imwe mu makipe akomeye ku isi ndetse n'undi umaze imyaka ayobora ruhago i Burayi. Wakwibaza ngo abo ni bande? Mu gihe amazina nka Victor Montagliani, Sheikh Salman na Darius Mioduski akomeje kuvuga mu biganiro bya politiki ya ruhago, hari abandi babiri bafite uburemere burenze ubwa benshi. Abo ni Nasser Al-Khelaifi na Alexander Sefili. Abo bombi ntabwo bafite amazina akomeye gusa, ahubwo bafite n'ijambo rikomeye mu byemezo bifatwa muri ruhago y'Uburayi no ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu niba Gianni Infantino yaba koko ahanganye n'umukandida ushobora kumuhagarika, bishoboka cyane ko yazava muri aba bombi. Uwa mbere ni Nasser Al-Khelaifi, perezida wa Paris Saint-Germain, akaba n'umuyobozi wa K-SportsCentre Investment, kimwe mu bikomeye bishora imari muri siporo ku isi. Mu myaka mike ishize, Al-Khelaifi yabaye umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane muri ruhago y'i Burayi. Nyuma y'isenyuka ry'umushinga wa European Super League muri 2021, niwe wahawe kuyobora umuryango uhagarariye amakipe menshi y'i Burayi. Ibintu byamuhaye icyizere cy'abayobozi benshi b'amakipe akomeye. Kuba ayoboye Paris Saint-Germain, imwe mu makipe akunzwe kandi akize ku isi, nabyo byatumye aba umuntu ufite ubushobozi bwo kuganira n'abayobozi ba leta, abashoramari n'inzego zose zifata ibyemezo muri ruhago. Nyuma y'uko umugambi wa FIFA wo kugurisha imigabane y'igikombe cy'isi ugaragaye, amakuru yatangiye kuvuga ko ibihugu byinshi byo muri UEFA birimo Ububiligi na Poland byifuza ko Nasser yaba umukandida wabyo mu matora. Hari abamubonaga nk'umuntu ushobora guhuza impinduka UEFA ishaka n'ubunararibonye bwo kuyobora ibikorwa by'ubucuruzi bwa ruhago. Ariko ikibazo gikomeye nuko Nasser ubwe yakomeje guhakana ko afite inyota yo kuyobora FIFA. Bamwegereye bagiye bavuga inshuro nyinshi ko nta mugambi afite wo kwiyamamaza, ko yifuza gukomeza inshingano asanzwe afite muri Paris Saint-Germain no muri European Football Clubs. Ibyo bivuze ko nubwo afite amahirwe yo kubona amajwi menshi aramutse yemeye kwiyamamaza, kugeza ubu nta kimenyetso gihari cyerekana ko yiteguye kwinjira muri iryo rushanwa. Ariko iyo Nasser adakandagiye mu kibuga, hari undi muntu uhita wigaragaza nk'umukandida ufite amahirwe menshi yo kuyobora FIFA. Uwo nta wundi atari Alexander Sefili, perezida wa UEFA kuri ubu. Mu myaka hafi 10 amaze ayoboye ruhago y'i Burayi, Sefili yubatse isura y'umuyobozi udatinya, uhangana n'ibitekerezo abona bishobora guteza ikibazo ku mupira w'amaguru. Yabigaragaje ubwo yarwanyaga European Super League,
kandi yongeye kubigaragaza buryo bukomeye igihe UEFA yahagararaga ikarwanya umugambi wa Infantino wo kugurisha imigabane ya FIFA. Mu by'ukuri ni Sefeli wayoboye ibihugu 55 bigize UEFA mu kuba cyemezo gikomeye cyo gutangaza ko ushobora no kwanga kwitabira amarushanwa ya FIFA. Uwo mugambi uramutse mu bikorwa. Icyo cyemezo nicyo cyabaye intandaro y'igitutu cyatumye CONCACAF na AFC yaje bitangira kwamagana Infantino. Mu minsi mike gusa umugambi wari maze umwaka utegurwa wasukurwaho. Niyo mpamvu hari abasesenguzi bavuga ko nubwo Infantino akiri perezida wa FIFA, intsinzi ya mbere muri uru rugamba yamaze kugerwaho na Sefeli, ariko nawe afite imbogamizi. Mbere y'ibibazo byose Sefeli yari yaratangaje ko yifuza gukomeza kuyobora UEFA aho kwinjira mu matora ya FIFA. Aributsa ko nawe atarabuze kunengwa nyuma yo kuvugurura UEFA Champions League. Bamwe bavuga ko ayo mavugurura nayo yashyize imbere inyungu z'ubucuruzi. Ikindi kandi kuba komoka i Burayi ushobora gutuma bimwe mu bihugu bya Afrika, Aziya na CONCACAF yifuza umukandida uturutse hanze y'u Burayi kugira ngo habe uburinganire mu buyobozi bwa FIFA. Ariko iyo urebye uko ibintu bihagaze uyu munsi, biragoye kutavuga ko Sefeli ari ufite amahirwe menshi mu gihe yaba yemeye kwiyamamaza. Ashobora kubona amajwi y'ibihugu 55 bya UEFA, kandi uko ibibazo bya Infantino byakomeje gukura, hari amahirwe ko yakongera kubona inkunga iva muri CONCACAF ndetse no muri AFC, cyane niba ayo mashyirahamwe akomeza kumva ko imiyoborere ya FIFA ikeneye impinduka. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni iki: ese Gianni Infantino ushobora koko gukurwa ku buyobozi? Igisubizo ntabwo cyoroshye nk'uko benshi babyibwira. Mu mategeko ya FIFA, perezida atorwa n'amashyirahamwe 211 agize uyu muryango. Mu matora ashize muri 2019 no muri 2023, Infantino yongeye gutorerwa kuyobora FIFA nta mukandida bahanganye, ndetse mbere y'uko ibibazo bitangira, amakuru yavuga ko yaramaze kubona inzandiko zirenga 200 zihikira ko yakongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2027. Yakora amategeko ya FIFA yemerera ayo mashyirahamwe kwisubiraho mbere y'uko kandidatire zifungwa. Nyuma y'uko UEFA itangaje ko yamaze gutakaza icyizere imufitiye, AFC na CONCACAF nabyo bikamunenga. Bamwe mu bajyanama be bakegura, ndetse n'abayobozi bo muri FIFA ubwabo bakavuga ko batigeze bagishwa inama kuri uwo mushinga. Politiki yari isanzwe imushyigikiye yatangiye guhinduka. Amatora ya FIFA ntabwo bikunze kubaho ko perezida uri ku butegetsi ahangana n'umukandida ukomeye, ariko ku nshuro ya mbere birashoboka kuva mu mwaka wa 2016. Ariko hari ikintu amateka ya FIFA twigisha: abaperezida bayo ntabwo bakurwaho byoroshye. Joao Havleng yayoboye imyaka 24, Brata ayobora imyaka 17, na Infantino amaze imyaka 10. Buri umwe muri abo yubatse ihuriro rikomeye ry'ibihugu mushyigikira binyuze mu nkunga n'imishinga y'iterambere. Niyo mpamvu nubwo UEFA ishobora kuba yaratangije urugamba rwo gutsinda amatora, bizasaba umukandida uzabasha guhuza Afrika, Aziya, Amerika n'Uburayi icyarimwe. Mu gusoza, twavuga ko ikibazo kiri kumenya niba Gianni Infantino yarakoze ikosa, ahubwo ikibazo nyamukuru ni ukumenya niba iryo kosa rizaba rihagije kugira ngo rimuseye ku ntebe amaze imyaka 10. Uyu munsi UEFA yavuga ko itakimufitiye icyizere. AFC irasaba impinduka. CONCACAF irimo kwibaza ejo hazaza ha FIFA. Amazina ya Nasser Al-Khelaifi, Alexander Sefeli, Victor Montagirian na Sheikh Salman akomeje kuvugwa kurusha mbere hose. Ariko amateka ya ruhago atwereka ko ubutegetsi butarangirira era kunengwa gusa, burangira iyo habonetse umuntu ushobora kubusimbura. Ese uwo muntu azaba Sefeli, azaba Nasser, cyangwa Gianni Infantino azongera gukora ibyo yakoze muri 2016 no muri 2023? Azina amatora amaze akomeza kuyobora FIFA kugera 2031. Igisubizo kizamenyekana muri Werurwe 2027. Ariko ikintu kimwe ntigishidikanywaho: bwa mbere mu myaka 10 ishize, intebe ya perezida wa FIFA ikigaragara nk'idashobora kunyeganyezwa. Ngayo nguko wibuke gukora subscribe kuri chaîne ya YouTube kugira ngo dukomeze tubane. Jyewe Joyce Gakomba.